lason henas rhyme ke do long ba ke la ke hindu mi mela apa ni tu mahawar pangsta me isi nong no si kewan laso po si nilitum laso sexual violence apun thake mentu neta nilitum chicha kote lapen ogi kimi tum ha kachar liu somar phangtong si lahai ot lang no kap siklem rong pulatang te alang like nu thamban mate professor pu pu pera masalang khane tham ke kanji suspension chot bangke lake ning samse alang likhan bangke totally laso alang li qualification ke do last time tham ko alang likhan bangke diploma masih kami kanji bangke dirta lo union bidi tum tame union body tumke tumi bang ni tum chitong kajulo ate alang litum delhi kansi da petus somsi atulong si next alang itu masa me chitong ji lang ni tumhan lahai contact number en kado wekan ate isi campus along pulatang te alang ni tumsi lahai ke lagunan ko students to any problem di admission men chenglong no lahai case ta pen kapre academic align along stame jong si student mun tene problem face pulatang te lake first and foremost bangke ada student union body itu si alang ni tum ta la so puta ko along step ke deng dune chini ne da lo sampai tu ni cetong long dia alang itu hamang ke abang we langsung sini tunjuk talo apa sih ladak administrative building along atumi laso provisi I charge lapen alang itu staff bang tido alang itu mensi antong alam cingki cetan kanglo lapen alang itu lamcana tido na tenge laso puta mangke andar alang itu mana proses dong lo si itu he laso exam ke anjir kan sini itu bang aku ni je kan dah lo je Desember ang bong silap so akan saya bangke nang itu pajut nampo. Serius metal ko si Desember ang bong pajut nampo. Lajok si ang tek long le potang deli tum ke chisong nampo ko si menjekan. Pulang alang ni ang ki chuklen je pan bangke hoitu matha nampo ji. Lalu lasi kunan namba gathering center lapen lahai kinang soradim ang bangke CCTV so cameras name ada install naik usi di sini ke hampir. Kasi nilitum patumi ke dama bangke dak nilitum rida kacipido si nilitum KNCA MIP sukuri ro papi pualang nilo lapen nili metha master medolo nili KNCA general secretary amparas tame AIPA national vice president lapen pualang li bangke reka terapi langli KNCA central committee vice president lapen pu sumit timu kese amai pulo lapen jensing timu alangli kese general secretary lapen klengdul phangcho alangli bangke aisa hills committee secretary lapen sarbinau phangcho alangli bangke president aisa hills committee lapen aipwa karimang committee pen sira bp president lapen Jogohan CP di food district secretary laan sini tumri dak CP pensi patumi bangke citong namlo lapen la bangso kopi bangke dilitum la sonsi gitu ho kopi tu EM in charge education Kalbiang Long Autonomous Council lapen number ini bangke vice chancellor Assam University Silchar number 3 bangke district commissioner Kalbiang Long Difu lapen number 4 bangke SP Kalbiang Long Difu la bangtia pangstame nilitum nonomat ke long thoman ke pali long elo la non long bedlo ala vice chancellor Assam University alang ni andolang inyang alang ni pangstame nilitum pali po lasi la hemlo patumi tame nilitum ninjekan daglo ala authority atum hanta lapen Hindi department specially Hindi department apantame nilitum ke hadang ninjekan daglo la December ang bongjong si tangang tek long le Exxon ke nang tek long le pulo tangte January ang bong ke nilitum mane penangan la so puthak si protest demonstration puno dharna puno la so step ang nilitum denang ko la so lam face na hala dang nilitum nije kang lo asi ka dog be student men chenglo sor lo song dance ta me nilitum thon ka chingru pen la so puthak ala ga ka chi song je pang sa me ala nilitum han pa ching be te kang lo si lam hen lo ini Semep nang itu han laso hiram ke amai ke phabang ke jata Kalbiang Long isi educational environment mesen pen
kelong dia phansi nilitum ke authority to mansta me la so bang ke hang pon lo jadak university ke isia model aso silitum na ke pamana ko ate Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimaso long thom litum hills district pen abang ke university ke no full fledged kalila tema stamela difu university hello litum ke sininga cheche along kaprek long admission long unde stame daki litum long nangko mesen ma kachali higher education has made it tum dang me thanga dim ma silong pon ko litum ninga cheche dim job si kunap ni pen ki bang la som khan bang ora tu kachi palang no pen ili to so ma phan na so ke ther ke hab do ko la hai mek lang no lang no do ko ka chuk le ma ke litum ke che chak che la si la som na chok che bang tham ba ke job pen ma si ba le ji tu si litum ke la so ham pon no la pen la so university ta litum joy ke pen ke long khali la bang ke litum hempre ke hang ka che song ahut pen mana bang la hello ICC bang ke silchor si do ko stame la da campus alo sidame isi so gender justice la social bang dunang ji la bang si patumi sidame ni lutum di mangkang lo la si la so gender justice ke not only university lo others college la government college pen chenglo Karbi Anglong la college tame gender justice sel bang dunang ji la pen any office departmental office along sidame la hai kui bang ke dunang ji pusi di lutum isi la so demand sidame ipon lo la pen isi bangke lahai hoi ang deng je authority tumpen kini vice chancellor punon da pro vice chancellor punon alangli tumpen la so Anirudh Kumar Aputha step ke deng abangke publicly supaklang nanji la sini litum demand lo la pen eso la bangke la heno je lahai hoi anong no mate la haya ke no case bang pavisi halada si mesen environment bang ke create na ko na kan solam ja bang ke ka do pawe kan students tum ham bang ke pinangji la si dilitum halada sita me si demand na bang ke ponglo na pen eso na bang ke CCTV camera sta me kenang so athela so incident na bang ke wall magazine ala so board along si se kong bang ke alang li la so kam no bang chuma tha si ka bor ilo matidi sita la ke front side si do alang li tum department avaranda long si wal magazine sta me do la highway dim long ta ko so si ka chuklem long pop lo ase penangan alam ang ke hala dak long pon lo dan hala dak university long administrative authority tum sta me process bom lo pusinang ithandon sita main pe non tini an bolte 6 months silo non ta justice ma deposit protected lo ku laso abang tani tum arjudikan lo pro vice chancellor hen pen ku people la nani pen action and protected ke justice victim tum han justice protected ke lapo si ardi pating bom ma ku si ni to anda arjudikan da lo mase ado thonel tum ku gang tum ma ke and se feel कैसे कुंदन चेंगलो अपन मोकरन लिडर कुंदन चेंगलो अदो वे फील लो दे नदक कर बियांग लोंग लोंग कॉलेज तंगदे लो कुलते ग्रेजुएशन तंगदे लो कुलते फर्दर एजुकेशन हन कचारी अथाय बजा अबजा लो सो इली तुम कर बियांग लोंग स्टूडेंट्स तुम हन इसी डिप्राइव दुको लो सो लसो किसु नम फोबो अंगोम सी लसी अमासे university nangji pudak kenang so lo kusi chingmai lo also hot kenang deprived lo gop college punai thono be punai eastern college punai dakpen graduation de lo pulote master degree study dunji phan ke parsu dunji phan also hot adhim cholom nde nihu long stame north eastern hill university long stame parsu dunji kupos stame admission long nde sit long nde and Guwahati University long stame also parsu dun pasit long de kapre university Assam long tenan also deprived dollar lapan kisung dolo students graduate tang student asila high kisung doko agenesis university bangke banlo kita university stame central university si tum palong central university पर के बाद ना आठे बंके central university बोलते direct UGC पे direct central पे lagi isi autonomous body alam bina aktor ansi kacinek hai da
ekonomi sosial media lo physical as well hai na me ekonomi laso bangke aham sort of me alam pan Anirudh Kumar pan case file lo so pencil chin lo kado we Karmilongarat summit ba particularly students community summit ekonomi de laki isi unfortunate long lagi isi university long si lagi na la so bangke ang gunang kok ke unfortunate lo si house of kan bang angko dojoy lo silence itu lo angko non of he ni hobby apran media lo ngwang lo YouTube lo theklong kado we rat setone theklong thong lo media lo bangke theklong ini kita lang lo dak ino lo victim lo bang ino kalang ko ino victim lo ino victim bang mangjik lang ko to me chiklo pen non ana bangke pan non ke chiklo yon trok pare lo si la so ke sebagai ini tung kacini do no bang si non der kru e si chini do la tame a supi nang media lo ke bang si chini do la si la an a chikiding ko son si la so ke do long pok ma la tame provisia pandamini ni tung si so dak pen bangke alang pan tame adunang kok lo adunang kok la pen kupi ko si internal content committee la so putak step deng derek lalu la si patu mini itu di mana bang la han lo je la so Anirudh Kumar karma ke prabjin pen within December la December a chiklong kong si alang li pan ke si so that step exol bang deng nang di pasi nilitum hang pon lo la pen penangan la usomara bhag la highway incident ki do kopen la phere la pen komane alang Anirudh Kumar la so alang senior student tumhana bangke aku la so also pi tumhang victim tumhan isi ki pather la so malam sami ki klang du se halak ko aku thak tani litum tal ko halak ko aku thak tami isi lam hoy bang epina kopji kali protak haladak education la so environment bang ino dak so laki isi university pulotang te dake Karbiang long chokali lo ang tam men same bangji madda ka bake anong klangham laki juno klangham bote itum masila bake itum da hawar kan se anong no popo la so posi isi internet complaint committee ke dobe ko laki silchor si do alam itum university itu ada head office of si man bang kalang nang sumat habong bom posi konani reliable sources pen same arjulong bom nasi la bangke mintum hin pen kadawe chilang pe dasom kense la pen aisa la pen aqua hin pen same condemn lo sodak pen pinrem lo la pen ningdup lo la puson bilitum Charlie ahem long Charlie kang tuina institute lo sila ha kotona bangke kang donang kok bangke lagi ning on ni la pen ningdup ni nasi la pusona environment bangke la puson asai la ko bangke daga ati dipede nangi se ati dipede nangi pulote hadak administrative same la pen union body se dame la pen iltum kato we social organization students organization dan media tum kato we la so bangke hadak langcari pakani masih monopi pawedaji pan pulote ilitum ajak amezar bangke hadak apa implement nang kau ki CCTV latai son lo CCTV installing ko ada konon nama kenang son nanya dia bang CCTV installing karena dulu bangke ICC internal complaint committee bangke non represent ke ha silchar university long sido jalan dak bangke implement mena nasi ICC bang sampai prabjen pen ada constitute nako ladak implement nako pen la sonsona behavior professor phanke ladak bangke adhim tek pede nangi la pen tek pede jotali chini teng pede labang so professor ke inot maniac ason se do amne bang behavior mod kurikan selang ni Eren ben selang ni media tingno banglo je enan je than lola da nani tung gado media tung same ba students tung same
tag kolong lo je identity bang ke disclose le dala hai cuma victim so bang ke si aron lo masih aro solo Hindi student lo Hindi department student lo ya tak kenan ka cethan do halo so video lo je wall magazine Cesalam po mahuta aku hala Hindi so accused person man Anirudh Kumar pan out around the asylum no so abang ni misconduct behavior bang sexual harassment bang ke so claim that ati lakan adon thu bang ke aku cethan thulo kachari hut tame log than tame hor kangri hor aku toklung tan pamoda video lo dan adon thu bang ke social media media content teman akhirnya biparlah nada kensi saya hemlong teman suka ona teng kan kali itu report masih patumi lo jadi tum kese pensenglok kensi laben Aisa kali Aikwa Cilangkat sini Assam University di campus long hongri namo Labang so ka hongri dam mathe bang ke kedam tang me ciklopen non pinian bang ke ciklo don fokus lo social media long plan lo je Assam University di campus along Hindi department along assistant mate associate professor lo alang men ke Anirudh Kumar alang inod professor lo inod tech ceremony lo sita alang ni kecuman thaban alang ni jitu behavior conduct abang inodak totally alang thirak me lapen hire me asai si alang nam chuklamba mambo asi hope alam ke lah no me ciklo social media long plan lo hem alang mena hem long same domestic violence bang penanganan hearing tara koso na case social media long kami plan lo masih penangan torture bang alang victim kami koso video long penan je lo penan ni dimlen masih torture bang masih hai thelok pen sinili tumang ke hongri dam lo patumi ha pen hodak hongri dam lo ni tum memorandum ipak job policy dam lo hadak pro vice chancellor pan chitong jimine kusi tum pinpur lo pa dir dam di kusi tum dam lo ditame PVC bang ke apa medan sector tam di kusi tumi tham lo tame PVC abdas tame hadak assistant fungsi hadak pajir dikan lo dan Hindi department HOD fansame cingki dikan lo dan kapre department professor to fansame nili tum hadak discuss dikan lo spend totally discharge namko lapen ladake isi mesen environment si donanji pusini itungin penabake tumi sitame pro visi fansame ni itung dak memorandum pilo lapen pro visi bangalang li lahai ho ya metar pensame sector dam jupulo sitame hada injures alang itu macam tom no lapen India department along same penangana professor tum hang chitong kan si alang ni tum same sia ni tum hanam ko pare tum kasi labangke isi education institution along lason ke mamong pop abangke lake iditum sorlo som puno ini students body atum puno ba magdu sidame chirok to atum abangke lap ka bangke iditum mane dia si une athalang li kachini ne kali degree ba ngalang li jinghon tan lo sidame lahai chini lo pendame lahai osomar phan je alang li las internal amax tham ekji internal amax takom ekji ko hai ke therbensi alang li odang no kachuma thabom laswari pura bangke arjiding ploi pensi mane lason nak cuma thabom busi patumi ke da pena bangke ni tum ke longda
Tapi lada so news patumi ni tum dam de pena news kiklang lo isi comment kiklang sta mido inuro supi bangke society la so amuni la join ni yo la som tam kiklang ni sila bang ko ana hong le la bang ni tum sta me ko khana la so kutha bang kita li tuna ko ko la hai hui ki do kuthak sida me non inuro supi lo alangli bangke choro nangji hai alangli lan step ke bang bangke alangli media long ke bang pen rat phan ke pachini alangli jong si lason bang be som tak te nili tum sa me chini runde ada ke university alo lang ke tame alangli la so step ke bang bangke isi choro lo alang phan sa me pan alangli phan ta me nil tum ning pa the kang lo ini mane offense la sorlo puthak to sadam to kok lo tante la jin pen nil tum ke NCF hana menang pachini tame bala student body tum hansta menang pachini tame pusi nil tum ta si ninge the alam hista me paklan bo apen halada isi ke internal committee do internal complaint committee taki UGC norms ate instame isi university lo lo tante internal complaint committee taki sexual violence puthak si lahai hoi people sing sai sereng ma last time ini to make pini arjuna ko arjumi me